Bubagra Product Bikram Kishore Maniko Debormano TTAADC Haphangni Irang by Londono Beraio Hinmani Tei Pension Rangriawi Londono Beraio Hini Koksil Chamano Phirokha TTAADC Haphangni CEM Purno Chandra Jamatia Tamo Shaka Knawi Naidi Nokbar News ni Bangpliwo Jotono Hambai Kulumkha Doi tinta isu no tei haste ni joto lokoromno kaisa video message ronani bagoino ang nayo puilao jeng ek number isu kha London culture tour no tei especially koyekjon leader tei kotipoi Agotala based newspaper jebabe Maharajano tei ADC no allegation khaimani puilao ang sanani musugo changchini Tiprasani culture bono jeng promote khainani bagoino Maharajani sakthar mungbai London no kaisa program India week ni program tei university juda juda rawobo chini Tiprasani culture phunungnani sujog mangkha amono Triprao first time chini Tiprasani culture chini tradition chini cinema chini itihas rongno chini Bubagra kok sawani global stage o जों आगे आगरतला राव सिमिनि चिनि कल्चर चिनि ट्रेडिशन न फुनुंलाय मानो दिल्लीआव थाङै 26 जानुवारि 15 आगस्ट राव तलाङै थांजागो नेनि रिसाबाय रेगनाय न सारिबाय मिक्स कल्चर खाय फुनुंजागो चिनि तिप्रासानि कोनो कल्चर न काहाम के प्रमोट खायजाया जों फर्स्ट टाइम चिनि एडिसी नि अंगै एडिसी नि बयस ताबक 40 बछर जों बुबाग्रानि नेतृत्वनो अमहाय कायसा global stage London hai jagao chini Tiprasa culture no phunungnani sep mangkha omo chini Tiprasa ni bagai belaikhe proud जों saksan no gorbo khaiwi samao kungsugui samao je chini culture o jaga soikha jeta raijo sarkar wngthung te ADC o kodungma chalok thanai rok chini Tiprasa ni culture no omahaike promote khaiwi maya ba khainani bo wanso ya haisi Gak omong cini Bubagra Phirokha. Dunia barang kacini official staff. Tei culture team simici edisi ni sponsor by thangu. Cini Maharaja bo edisi ni sponsor by thangya boni rang by ni bo thangu. Age bubok kebang ma cini edisi o kobja khaya phan jotun saimane cini Bubagra hengke rang paicani kuno obab kore. Cini Tiprasana si kami amsai lama guriwi thangpro pojonto bagoi chini Tiprasana haya chaya no hanke chubawi tong o jagao kotipoi leader rok je Bubagra no ADC ni rang bai London no guri tongo pension maya ADC ni kormosari rok hai rok hi kutuksai tong gang bonno sanani musugo chini Maharaja je pro MDC Hunui elected ngkha ARC ni bu chairman boni full entitled tongo je Orniwati die mana ni nini jekono traveling allowance rok nana ni bagai Maharaja ni entitled tong phiaba 2021 ni simi taksik jora ADC ni kono tie even salary pojonto chini Bubagra ADC ni no naya bo chini Tiprasana develop khaine ni chini Tiprasana kusugo karona ni bagai si saktharui samkhai tong o jagao siyawi mungsa tamosnai Bubagra ni সম্পর্কে siyawoino je borok rok je paper rok je ADC ni rang bai omahaike London no guri tongo hi sanai rok no ang sanani musugo nirok ni time nirok ni period hoito nirok mungsa wasong malia khaimalia tini jeta Bubagra khai Phirokha bono nung proud chingdi bukungsi sugjagde je London hayo tlangmani no 2 number je newspaper কয়েকটা নিউজপেপার যে ফুনুমানে আকবরনবো চিনি Tiprasarano sanani musugo je जों kusugo ek kodamya 10 kodam bskango agawnani naikhanke chini Tiprasano bibranto khainani bagai fully politically motivate khaiwi chini bokrongno mihironani bagai omahai news suyu oro jagao culture event culture program tour thangmani bai nini pension ni kono related kori pension nang kam nang komse kom monthly pension onani bagai Huge rang nango
total nini 350 jonano pension rangnani bagui 108 কোটি taklai bosoro nangnai agini 60 কোটি moto nangnai Londono je program rohmani kuno asu je pension ronani no thung sabai aro rohoya haji kicha masa khoros thangwe haipano chini ti prasani culture no promote khaina ni bagui oma hai nangu hani bang chung event sinamani chini bubagra aro kusugo telangna ni bagui si pension ungkha legacy challenge angmia pro Facebook o post khaika omo CPM ni pro je pro edisio sakri nawo apronu CPM ni je naine rok borok bono kaham ke systematically pension ni bagui roi klanglia hani bangui tabok challenge chung tongu chini mukhyamantri rajyoni mukhyamantri boronobo ang sai tongu je maharaja soho finance minister chief minister nini chini forest minister chini tribal welfare minister om haike secretary rok butongnai ke meeting khainai ni bagui chung bar sajak bukhubai tabok hingke letter bo rokha je rajya sarkar borok jodi naikha hingke omo daiti ni pension ni solution nai ang rajya sarkar ni thani ni omono responsibility hnei wancho je rajya chalok thanai keduma CPM ni leader rok borok busiu je agi ADC o beton sachi state government danglo hingke khok saphano beton roi me ADC ni kuno source of fund kre je salary ronani pension ronani tabok bahai agi bahai hingke asa keduma sagari khai family kabang man nogo ADC ni kormosari timely salary mai ang mani je pension mai ang mani bagai ang dukho prakash khayo romai ang mani bagai जों चिनि ADC नि अंगै चिनि बुबाग्रा अनेक जातियाव दं जेफ्रो चिफ मिनिस्टार बाय मालायो आफ्रोनो बनो पेन्सन नि कक सावो जेफ्रो फाइनेन्स मिनिस्टार बाय मालायो आफ्रोनो कक सावो इभेन्ट सरकारी प्रोग्राम नि सोसाइटी नि प्रोग्राम गरिया फेस्टिवल होसन मालायफ्रो आं फाइनेन्स मिनिस्टार न साखा जे पेन्सन नि प्रब्लेम न सल्व खाइनानि दायति नांनाय हनै साखा इंगे बरो कुनो इनिशिएटिभ नाया बतबरनि बेपार jara ADC o pension mai hi sai tongnai rokno sungui tongnai rokno ang sanani musu state government no bikisa sungdi karon fully omo state ni responsibility jeng ADC ni ungoi barbar no chief minister no busakha finance minister no busakha ar ulo busanai je pension ungkha state rang rohoi hangke sungmaya boroni thani solution khainai ni ungtung hnoi jeng kobong mungnarogo Laso ang sanai musugo je pension by culture turno tui je confusion nai rono je chini culture no asu promote khaitheni bo boro mane pension by kuno related chikri pension ni je challenge mani to ang sakha jeng bono satya goi tongo busuk daiti borok by asok mano borok time ro khainke jeng asok nai ge jeng culture by busuk kusuka kha omoto niro nokha ang laso bu sanani musugo agi jeta khaimea chini bubagra khaiwi tongo buskango bo khaiwi thangnai ar paithau ang sanani musu je ADC ti prasari bangoi kaham sam khaimano ke koisa noya especially sung 600 auto nini law interest by 600 jona chini ti prasa jobo or jaga CPM Congress BJP IPF ti joto no chung kuno party nayawoi nu rokha 6% by tei subsidy buborno 75000 ADC ni hoite rokha bono ke koisa sungya je asa kobang bahike roma byangni rang phai omaharo kuno sungya haisi ang sanani musu chung ADC ni bagai chini especially jubok rokno culture ungthung chini sport ungthung sung development khaini chatiok tongmani rokno hangke rajyoni kobangma lukuro sajaya ang hani bangoi ni ADC no allegation no ang asa khayo chini culture chini tradition London hai jaga thangoi sokmani jotono lukuro khatungnai hnoi ang orono clear ke channel musu chini bubagra tongoichi jeng asuk jora oro jaga sawai mana hambai jotono khulumkha